Hallelujah. Siyabonga sesijaba kule ncwadi letholakala encwadini yaLuka, Luka 6 verse 38. Hallelujah. Ile ncwadi isinkulu and straight. Hallelujah. Ngendlela leya kakhona. It's a gift. Hallelujah. And it shall be given to you. Hallelujah. Zine esikhathini esiningi le steps sokuqala lesithi gift anesifundo okulandana inzima kuqala ngoba iBhayibheli lithi gift uqala and then you will be given. Hallelujah. Kunebantu abaningi bayafuna ukuthi banikwe mabona abafuni kunika nanoma ngabe wena sowunikiwe mase ufika lephathi ukuthi nika phela nawe awusufuni kunika soyasima but nokunikwa nawe uyafuna mase ufuna udlulisele nabanye soyasima usandlulisi but iBhayibheli libekwa qala ukuthi give and you shall be given. Hallelujah. Jela bakithi give. Umathi give ubona ntshintsha la kusweni. Usho usigwele uyam-expose, uyamguqa. Uthi letlobo lelengafuna ukunika. Hallelujah. Buke futhi kokugcina uthi makhi give and it shall be given a good measure because you are giving. Ngamanye amagama lekhaya wena ukhipha kuwe akusabuyi lo onikele ngako but sekubuyela okuningi kudlula lo wena unikele ngako but Satan because uyazazi lescripture wena inhliziyo yakho ingafuni kupha na utufuna kupha Satan akuvika ungaphi na utufuna kunikela Satan nawe unganikeli because uyazi ukuthi the more wena ukhipha kude more nawe uthola amathuba ekuthi ureceive ngoba liNkulunkulu lisho njalo iBhayibheli lisho uNkulunkulu liyebo futhi lithi amen uma lithi give and it shall be given lokho kutaweleka because liNkulunkulu aliwathambi imali. Hallelujah. But Satan wena uma kufika kupha ubone uNkulunkulu sekathamba imali because ufuna escape uma sifike give and it shall be given a good measure. Hallelujah. I will good measure well. I will sing good measure well. Sing our key. Woman sing our key. Give. Give my key. Family, give my family. Family, give my family. Lolo khulu wena ngwena sokuya kubhulela uzama kutshela wena ukuthi phela na umuntu lo hlela impilo ngawo nguye lo lenkinga afune kunika sanika makini la unikwa uma ukhala utawunikwa dihlole ukuthi wena uyanika yini ngoba khona ukuthi uyakusola uyakhala ukuthi mina nginikwa kanze mhlambe kwa wena awuniki. That is why awunikwa. So abo bazalwane, let us be cheerful givers kuze nathi sikwadi ureceive lokhu because yonke into iqala ngawo. Uma lithi iBhayibheli nika usuke kuqala wena unike bese nawe uyanikwa. Ungakhala ukhala ukuthi mina nginikwa dicheck wena kuqala ukuthi ngiyanika yini before complain. Dicheck wena kuqala ukuthi mina ngenda kahle yini labanye before ukhala ukuthi labanye abethi kahle yini. Cala ukuthi uhlole wena because yonke into iqala ngawo. Give and you shall be given. Sikasukuma sibe nenyawo bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Singafuna sisaye enkonzweni yeminikelo egameni likaJesu. Hallelujah. Kule nkonzo le kulama breakthrough lamanye
nje khona kule nkonzo le kulapho impilo labanye sathana libambe khona kule nkonzo le kula sathane abakhona kakhulu because we understand ukuthi once wakhunyuka waqala wena waba negiva lenkulunkulu afuna yona uphosibule ukuthi nawe unikwe uphosibule ukuthi uphinde usekhaya uhleli ukuthi wekusebenzisa ngala uphosibule ukuthi ulandwe uhlele ekhaya ukuthi uyithenda naye ngala uphosibule ukuthi indoda yakho nawe nivuleke because cheerful giver lale giver lenkulunkulu akhuluma ngayo ukuthi awube ngiyo egameni likaJesu amen baba egameni lasekhasini likaJesu waseNazaretha sisayinikela mndimandla wonke ngaphambi kobuso bakho yenda somandla lethu dibe cheerful sende uNkulunkulu wethu sithole kujabula uma somandla senda lomuhle sende uNkulunkulu wethu sithole inkokothi enhliziyweni yethu uma sipha labanye uma sabela labanye ngoba lisho njalo livula lakho somandla lisuma sisita lababovu sisuke somandla sisite wena cobo lakho ngakho uNkulunkulu wethu sifundise mnike amandla wonke wena kahle nokusita labanye sifundise mnike amandla wonke ukuthi inhliziyo yethu tigijime uma kufika inkonzo yokupha because the ministry lesiphethe kuyo iyasivumela ukuthi sende lokho we are a giving ministry sende inhliziyo yethu ucale dona liphe egameni likaJesu waseNazaretha yena inhliziyo yethu dilunge tikwazi somandla kupha tikwazi ukufinyelela kulabanye tikwazi ukunceda labanye kuze somandla kuzuzeke imiphefumulo kuze somandla kusitakale imiphefumulo ngenxa yedipho letisuke enhliziyweni letijabulile letisuke enhliziyweni letigiyako ngekunikela phambi kwakho ngekunceda labanye ngekusita labanye singabe somandla greedy singabe somandla lekhuni but sende somandla sibe lenhliziyo letivumako egameni likaJesu waseNazaretha labanye sivimbiwe sivimbiwe inhliziyo lekhuni sivimbiwe kuba greedy siyacela but sireceive because ukucela kwethu kune-greediness phakathi kuba greedy wethu wena uvimbe impumelelo yethu wena iminyango yethu yekuphumelela ingavuleki because enhliziyweni yethu kukhona phakathi kuba greedy kukhona phakathi kugodla egameni likaJesu waseNazaretha sende uNkulunkulu wethu sibe ngama-cheerful givers sende somandla sithokoze ngokwena lokude phambi kwakho egameni likaJesu sende uNkulunkulu wethu usihluphe uma sibona abanye baswele sende somandla usihluphe uma sibona lomunye ahluphekile egameni likaJesu waseNazaretha because we are a giving ministry egameni likaJesu waseNazaretha yena somandla lakho lihlale enhliziyweni yethu ukuthi let us be cheerful givers let us be givers egameni likaJesu waseNazaretha we thank you Jesus in Jesus mighty name we pray amen hallelujah bazalwane ngibasithethe yethu siyayathi la ihlala khona lemumva lokho wena uphithumele ngalo enhliziyweni yakho uyakwazi uzohamba bese uyonikela egameni likaJesu waseNazaretha ungakhohlwa ukuthi iBhayibheli lithi give and it shall be given egameni likaJesu amen